4 joves hem visitat Cisjordània, Palestina, l'estiu del 2017, amb la brigada de l'Associació Catalana per la Pau. Hem estat acollits per l'organització Palestinian Farmers Union, una associació camperola que treballa amb cooperatives de petits productors agraris palestins. I hem pogut conèixer la realitat de famílies camperoles palestines que viuen sota l'ocupació israeliana. Des de la creació de l'Estat d'Israel al 1948, la població palestina ha hagut de fer front a l'ocupació i la colonització de les seves terres, a un règim d'apartheid i a constants violacions dels drets humans. Tot això ens ho han explicat les diverses persones que hem conegut en el nostre viatge. En aquest capítol anem al centre, prop de Jerusalem, a Beit Doku. Visitem la cooperativa del poble i ens ensenyen les màquines, els productes, les plantacions i les granges. També ens parlen de la situació en aquest territori. Last house, area B. After that, area C. So you cannot build houses for you, and you cannot work as you wish in this area unless you have permission from the Israel. And here we are, the cooperative. We are working without license, and we expect any time that they will come and demolish, because they refuse to give us any license to make any projects here. This area, this land belongs to the members of the cooperative. Also, this area belongs to Beit Doku. As you can see, it's olives and some grapes area. When they start the wall, they said it's for security reason for the supplement. But the supplement is there. Why you put the wall here? Gràcies a tot el que hem vist, podem constatar que la forma d'ocupar territoris és la mateixa a tota Cisjordània. Usually, when it's far away from houses, they built this complex system of fences, military road, fine sand, sensors, and so on. But the more closer to the city, they put the concrete wall. This is around 6 meter wide area, usually. It starts with barbed wires, then fine sand. So if someone stepped trying to come to the fence, they can notice. Then the fence, and behind the fence again is a fine sand. Then you have the military road for military vehicles, and after it is fine sands and sometimes barbed wires. As you see also, you could see electric grids. Usually this comes from the Israeli electricity company, and usually these are confiscated lands. So the wall in its consideration is not only the settlement built up area, but everything related to this settlement, electricity, roads, and so on. They try to confiscate as much as possible of land that could be used in the future for construction, new settlements, and also for the needs of the infrastructure to serve this settlement. Helicopter came and... Però Israel no en té prou amb dividir el territori. Ens expliquen que a vegades venen amb helicòpters i llancen porcs senglars perquè es mengin les collites. És per això que la cooperativa ha hagut de protegir els camps amb una tanca. So it's easy for the farmer to close it. En Daoud és membre de l'equip tècnic de Palestinian Farmers Union. En tot moment de les brigades hem estat en contacte amb ell i l'Abbas, que s'han encarregat de fer-nos sentir com a casa. En Daoud ens ensenya molt bé el pla estratègic del mur. Pel que fa a la línia que segueix, res és casual. Hi ha un pla organitzatiu de les ciutats i el camp. En aquesta zona, el mur té forma de lletra S. I les zones que separa són Jerusalem i Ramallah. The Palestinian area, the wall continues like this. The Palestinian area wall is like this. And this old city is here. So the villages, not naturally anywhere on earth, the village grow to the city center. So if Jerusalem is the city center and the wall is like this in the middle, that means the people will grow toward Ramallah here in the north, instead of growing to the old city. So this is what they did in the... Aquest pla té l'objectiu, doncs, d'aïllar Ramallah de Jerusalem i dificultar molt el lliure accés entre les dues zones. El nostre final de viatge té lloc a Farha, un poblet petit al nord de Salfit.
Aquest poble s'està convertint en eco-village, és a dir, que tenen la sostenibilitat com a eix vertebrador en tots els àmbits del poble. Tot això ens ho explica orgullós en Bakar, un home supersimpàtic que és l'anterior alcalde del poble. Conversant amb ell fem aflorar la seva vocació per la política. We don't leave this land another time. We don't leave. We are here. We haven't a problem. Okay, if you want to live here with peace, give me the freedom to be two countries for two people. But under the occupation, we don't continue, and we don't like you, and we don't give you anything. Go out of our land. Jerusalem is Palestinian city. Gaza is Palestinian city. West Bank is Palestinian city. We can continue. We can live in together. Two countries for two people. But under the occupation, you are not friend, you are not neighbor, and we cannot continue. I fins aquí el nostre viatge. Se'ns ha fet curt. Hem après moltíssim i hem fet molts amics. Ara queda la segona part, explicar el que hem après aquí a Catalunya. Acabem amb un ball tradicional palestí, el Dabka. Fins aviat, amics!